none nge nawe tuvuge yuko gutya ariko Iran itsinze intambara, ko Iran ibyo yavugaga ari byo igomba gukorwa kandi bikaba bikozwe. Nyandikira umbwire ngo Mojtaba Hussein Khamenei atsinze urugamba hore Yesu muzara, cyangwa uti leta zimwe za Amerika ntibayizi irimo kubatega agatego ngizi bahombanye. None se by'uyu munsi tega 14 z'ukwezi kwa gatandatu byagenze gute? Ariko se mwaramutse. Iran ndavuga ko yahombeje leta zunze ubumwe za Amerika cyane, aho yahomboye radar ya leta zunze ubumwe za Amerika ku rwego rukomeye. Nta nubwo ari radar imwe, ni radar ebyiri. Misile nyinshi ku biro za leta zunze ubumwe za Amerika ziri kuza giturumbuko. Ambasade leta ya Iran muri Kenya imaze gutangaza ibiteye benshi ubwoba ndetse no kwibaza ahubwo baraza gukurikira nyuma y'ibitero bya leta ya Iran kuri ibi bigo bya leta zunze ubumwe za Amerika. Radari nyinshi, ubwo ntaga iyo radari renze imwe ziba zabaye nyinshi, rero ukurikije n'agaciro kazo zikaba zahombowe na Iran bitewe na misile bagavye kuri izo radare. Ndaje nkubwire uko byagendekeye ibigo bya leta zunze ubumwe za Amerika. Gusa indege ya Israel nayo yahananuwe bikomeye, drone za Iran n'abafatanyabikorwa bazo zikomeje gukora akazi kadasanzwe na misile zazo. Iran ntabwo iri yonyine, Iran ifite abafatanyabikorwa benshi bo mu burasirazuba bwo hagati bari gutuma akazi kagenda neza. Nyamara ngo Israel na leta zunze ubumwe za Amerika nuko banze kwemera mu nyuzo ya mbere, naho ubundi n'urugamba kururwana bashaka kurwina ntagarane, kuko Iran yarangije kubazenguruka no kubagota inguni nyinshi. Yo ifite uburyo bukomeye cyane bwo komeza kurwana ndetse n'uburyo bwinshi bwo komeza gukora ibikorwa by'intambara mu buryo budasanzwe kuri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ibi byabateza igihombo kidasanzwe kandi kidasubirwaho, ibyongera kwemera cyane Iran komeza kwihagarara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nazo biyiviramo nyine icyo akita ngo insinzi cyangwa se gutsinda. Kabigarukaho ibyo byonyine, Iran baravuga ko yanarimbuye ikigo gikomeye cya leta zunze ubumwe za Amerika. Misile kuzagarika byagoranye, hanyuma banagurutse indege yabo ya gisirikari ishobora guhangana n'indege za leta zunze ubumwe za Amerika Al-Yaf. Indege yabo idasanzwe iri mu bwoko bw'ingwanyi, ni indege zifite za misile zizagarika zishobora guhita ku bigo bya leta zunze ubumwe za Amerika, urinzwe ikigo bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi Iran kuba yagaragaje ubushobozi bwayo byongeye kwerekana yuko itigeze na rimwe isusumira imbere leta zunze ubumwe za Amerika muri gutinya Amerika ko yakoresha misile zidasanzwe, yewe na za Tomahawk zabo za missile zahagurutswa n'amato. Iran yavuga ko izahangana nazo kandi yakomeje guhangana nazo kugeza ku rwego nyine Iran ivuga yuko iri standby, yiteguye gukora igitero gikomeye cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika badatinya. Baretse gato, tekereza kujya mu ishyamba, inyamaswa yasuzugura ugasanga guhangana n'intare cyangwa se yitaga intare mu ishyamba, ugasanga bamukuye ubwanwa, amenyo bashyize hasi n'amatwi bari kuyakurura. Ndakuvuga uti isi ntare nari nsanzwe nzi, sibyo? Leta zunze ubumwe za Amerika nazo ngo zigutungurana cyane uburyo zigusebera imbere ya Iran ku buryo budasanzwe. Abandi bategundi se usibye gukabya, niye ntambara mu leta zunze ubumwe za Amerika zatsinze? Hari nimwe muzi mwavuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika zatsinze intambara? Icyakora yino minsi ishize bakoze operation idasanzwe muri Venezuela, bajyana Nicolas Maduro w'ubukapu cyangwa se mutwara mu buryo bwa gikapu, bamujyana iwabo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Izo tagaruka kuri iyo ndege ya leta ya Iran. Ibigo bya kirimbuzi bya Iran ubu ngubu bimeze neza cyane, fresh. Ngo bikomeje bishaka kuzabera Amerika urupfiro kurusha uko byari bimeze mbere yuko intambara igera ku rwego igezeho. Mu byarashokaga cyane cyane ko leta zunze ubumwe za Amerika zakinjira muri bino bigo bya kirimbuzi ukajya ufata ya uranium, ariko urwego ubu bigezeho bisa naho bidashoboka ko leta zunze ubumwe za Amerika zazajya gufata uranium yo muri Iran, bitewe n'uko ibigo bya kirimbuzi bya Iran bizongeye gusanwa bigakorwa neza bigashyirwaho uburinzi budasanzwe. Ndaze nkubwire kamwe ku kandi kuri ibyo bigo bya kirimbuzi. Uyu mugabo mubona imbere yanyu yitwa Abbas Araghchi, ni minisitiri n'amahanga w'igihugu cya Iran. Yashimangiye cyane cyane yuko ibyo guhagarika imirwano babirimo babyemera ndetse n'ibyo kurangiza intambara mu buryo bwa burundu babishaka. Icyakora ngo amasezerano yose agomba kuzabaho agomba kuzaba ashingiye cyane ku bwubahane, kuko ngo ntabwo bizera leta zunze ubumwe za Amerika. Niba leta zunze ubumwe za Amerika zifuza amahoro, zigomba kubaha uburenganzira bwa Iran, bakubaha ibyo Iran ivuga kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke cyangwa se intambara irangire. Kandi Libani igomba gushyirwa mu mwanya wo kutaraswaho. Reka nze byose tubijyemo kamwe ku kandi kuri kuvugwa muri aya matati akomeje kuba agaterera nzamba. Turamenya byinshi. Jewe ndi Mungu wa Kamanzi w'Uruwande. Mwe kaze mutuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
maze unyemerere mbere ku mirongo y'imbere ku rugamba aho zose bikomeje kubera ayihangana rikomeje kubera mu buryo budasanzwe buri wese kugerageza kwihagararaho ndetse no kwigaragaza ko ari umunyembaraga. Ibi Iran, Leta Zunze za Amerika, n'Abanya-Israel bose bagaragaza neza ko bafite ubushobozi bwo guhangana no kurwana ku rwego rukomeye ko iyi ntambara ngo bagomba kuyitsinda uko bizagenda kose. Nizo nawe avuga yuko badafite imbaraga n'ubushobozi bwo komeza guhangana, barabifite. Ariko ikibazwa cyo ni kimwe gusa, ninde ushobora gutsinda? Ibyo byonyine nibyo biteye kwibaza byinshi. Rero mbaza ngo byagenze gute? Iran igize gutya ihemukira Leta Zunze za Amerika muri byekorwa zabo byitwa ngo kumvisha bumvishije ko Leta Zunze za Amerika basa no babwira bati olingate kumyange cyangwa se muzemere mwahuye n'umusazi, mwahuye na mudagomba gukinisha bya bindi by'Abanyarwanda bavuga ngo n'umusazi atinya nyina, mwagomba gutinya Iran ntumve kuyimenyera gutyo gusa mwitwikije ko muri abantu ngo bakomeye nk'abantu bagomba gutinywa mu isi. Iran na muntu n'umwitinya iyo bibaye ngombwa ko iza kuri igikorwa cyo kwihorera ntabwo ikwataka mbere, ariko kandi nanone ntabwo yataka ngo ikure ko ugende gutyo gusa nta gisubizo. Amahame y'Abashiya avuga ko bagomba guhora umukafiri bagakubita batababarira. Hanyuma rero byagenze gute? Amakuru ari kungeraho nona Iran iravuga ko ingabo za Amerika zifite uburinzi bw'ikirere zananiwe kandi zikagorwa cyane no guhagarika ibisasu bya gisirikari zibasira ibigo zabo. Kandi ibi ngibi Iran ngo ntabwo ipfa kuvuga gutyo gusa nta bihamya, ifite amafoto yabyo. Tehran yasohoye amashusho avuga ko yangije bikomeye cyane radari ziburira Amerika hakiri kare ku birindiro by'Abanyamerika, ndetse bongera kuvugura mu buryo butaziguye ibyo Washington yavuze ku bitero bya misile bya Iran mu kigobe cya Perse k'ibyo ngo bitero bya Iran byafashwe. Nubwo Leta Zunze za Amerika zari zatangaje zavuze ko ibitero bya Iran byose byamufatiwe mu kirere, misile, drone, nta kintu na kimwe kigeze cyangirika ku bigo byabo bya gisirikari. Iran iti watabragesha twebwe duhusha nkande murabeshya. Amakuru ahita ahinduka amashya. Itsinda riheruka ryaturutse cyangwa se amakuru nyirizina yatangajwe yaturutse kuri ambasade ya Iran muri Kenya, Iran Embassy in Kenya, byaje gutuma Leta Zunze za Amerika zitamazwa ko bayigabye ibitero ku butumwa bukomeye bashyize kuri X. Ishusho ya mbere bivuga ko igaragaza nyuma y'igitero cya Iran ku bintu z'ingabo za Amerika bya Al-Salem muri Kuwait. Amafoto ya mbere na nyuma asa nkaho agaragaza ko ari ibyangiritse bikomeye ku gihome cy'ingenzi cya gisirikare, ku bintu by'ingenzi bya gisirikare muri Kuwait, aho bigaragaza neza uburyo hari ibyagiye byagirika nk'uko mubibona kuri iryo tangazo byanditswe bati Amerika ababeshye ngo babakoze interception cyangwa se bangirije ku buryo budasanzwe uburinzi bwabo bwangirije ibisasu byacu byarashwe kuri ibigo bya Leta Zunze za Amerika, ariko ni ikinyoma cyambaye ubusa kitambaye ikabutura. Amakuru aravuga ko Iran yagabye ibitero byasenye bikomeye cyane, byasenye ibirindo bikomeye birimo radari y'uburinzi ya ASR igihumbi ifite agaciro gakomeye cyane, aho ingabo z'Abanyamerika zakoreraga cyane zirinda ikirere cyabo kandi zikamenya ibiri mu kirere mu ntera nini biri hehe ni biki. Izi radari zari umuburo ukomeye cyane. Ishusho ya kabiri bivuga ko nanone igaragaza ibyangiritse ku kigo cya gisirikari muri Bahrain. Radari nini y'umweru ifite imiterere yihariye y'uruziga irinda ibikoresho byo mu kirere, isa nkaho nanone yahanaguwe burundu. Iran ivuga ko igitero cyayo cyangije bikomeye iyo radari ya TPS 59 yakoreshejwe n'igisirikare cya Amerika muri bino bitero bishize, aho iyo radari yatangaga amakuru y'ingenzi cyane kuri Leta Zunze za Amerika. Amakuru akemeza ko rero binyuze muri drone na misile za Iran batatse ibyo byerekezo, Amerika ishaka uburyo ahangana nabyo birangira iburijwemo. Uburinzi bw'ikirere ntibwabasha guhangana n'ibyo bisasu na drone zitutse kuri Iran. Maze no kuri Bahrain kuri TPS 59 ngo bararimbura radari henze kubi ya Leta Zunze za Amerika muri cya cyerekezo. Izi seme zombi za radari si umutungo usanzwe wa gisirikari. Byagize ingaruka ku muyoboro wakita ngo w'ubuhanuzi cyangwa se w'umuburo utangwa muri karere kose ku bafatanya ko Leta Zunze za Amerika. Leta Zunze za Amerika ubwo izi radari zigenewe gutahura indege zinjira, gukurikirana izo ndege zitagira pilote no kugenzura ibitero za misile ballistique hirya no hino mu kigo cya Perse.
igitero cyose rero ku buryo ngubwo ngo cyaba gifite akamaro kanini mu gisirikari nyine ku banzi ba Leta z'Ubumwe za Amerika. Ariko Iran ntabwo ihagarariye aho ngaho gusa, nibwo ari byo byonyine yakoze. Oya, ahubwo inyandiko yatanze none inkuru ibabaje cyane ku nkuru ya Washington yari imaze iminsi iheruka bavugaga, maze Iran irabwira ngo mukomeze kubeshya abahungu bacu, ikintu cyonyine mushoboye ni ukubeshya, nuko mukomeza kugirira icyizere, nicyo cyiza cyane. Mwake bati mwebwe mukomeze mubeshye mwirema agatima, kuko nibyo byonyine mushoboye. Iran gitwara abagubizi tabashinjura, ariko biratangaje uburyo mubeshya. Iryo jambo ni igisubizo kivugwa na Amerika ko ibitero za Iran bitagize icyo bigeraho, ko Iran yarijwe n'ubusa, nk'imake nta kintu na kimwe yamaze. Ariko uretse uribuka amagambo yari yavuzwe na Donald Trump ko agiye guhanaguraho Iran mu ijoro rimwe gusa, igiye gutinda yibutse. Byagenze gute kugira ngo Trump yisubireho? Burya mu mirwano bitandukanye no mu mitereto cyangwa mu masezerano. Mu mirwano iyo ufite imbaraga urakubita, ariko iyo ubonye ugiye kwitaba kubanjira ikintu maze ijisho akarihumisha, navuga uti reka tube twitonze. Icyo Leta z'Ubumwe za Amerika yakorewe na Iran, bakitegura ibitero byo kujya guhangana na Iran. Iran yabaciye muri humye, ituritsa uburinzi bw'ikirere bwabo, ituritsa radari zabo. Amerika iti none turagenda tudafite ibyo kutuburira, tudafite radari yo kutuburira. Ubu none ntibamaze kumenya neza naho turagurukira, bahita baturangiza. Trump ati reka duhinduye umuvuno w'ibitero, tujye mu biganiro, nta kundi bizagenda. Iran iti olinga te, nimukashake kutwendereza mwibwira ko biraza kuhabwa amahoro. Ubu inkuru ebyiri zirahanganye cyane, zirimo gukubita na imbona nkubone, kandi nta ruhande na rumwe rusa naho rwiteguye gusubira inyuma cyangwa se kuvuga ko rwibeshye ku byo rwatangaje. Intambara y'amagambo ije nyuma yuko Iran yagabye ibitero by'ibisire byo kwihorera ku bigo bya gisirikare bya Amerika muri Kuwait ndetse na Bahrain ku itariki 10 Kamena na 11 Kamena. Hanyuma ivyo bitero byakurikiyeho igikorwa gikomeye cya Amerika, aho ingabo za Amerika zizagabye ibitero mu majyepfo ya Iran zikoresheje ibisasu byinshi bya Tomahawk zo mu bwoko bwa missile ballistic. Nyuma y'intambara rya kajugujugu ya Amerika ya Apache nanone yahanuwe n'ingabo za Iran. Ibyo byatumye Leta z'Ubumwe za Amerika zigira uburakari, zitera mu majyepfo ya Iran ngo bibasire Iran, bayica intege ku bimbunda zabo zirasakure. Ikindi Iran rero yitiza kubahamya. Ngaho tekereza, barashe mu duce dutatu, Bandar Laban, barasa ndetse no kuri Karg, ariko amakuru akemeza ko Iran cyane cyane icyo yahombye, icyo Leta ya Amerika yabahombeje ari ikigega cy'amazi cyangwa se ibigega by'amazi byo muri kiriya cyerekezo abaturage b'abasivili banywaho. Iran ije guhamya, ihamya zino radar ebyiri, kandi sizo gusa, muribuka ko inamaje guhanurana nyine na Apache helicopter yandigiye akajugujugu ya gisirikari. Banarashe kandi n'ubwato buto bwa Amerika, banarashe na drone ya MQ-9 Reaper hejuru y'amazi ya Hormuz. Ninde wahombye? Uravuze ngo ni Iran. Sure, cyangwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubwo niwe ubizi kurikije ibyo turi kuvuga. Hanyuma dukomeje nanone kwikomeje kuri Burasirazuba hagati, Amerika murabizi ko itari yonyine, iri kumwe na Israel mu bitero. Gusa na Iran nayo ntabwo iri yonyine, iri kumwe n'abafatanyabikorwa bayo mu karere, Hezbollah, Islamic Resistance wo muri Iraq, Abahuti ndetse na Hamas yo muri Gaza. Abo bose bakorana na Iran, nacyo ngo Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel baziza igihugu cya Iran. Mwizamuka rikomeye ry'indege, abarwanyi bafite isano na Iran basuye amashusho atangaje avuga ko yerekana ihanurwa ry'indege ya Israel izwi nka Iron 1 itagira abapilote mu kibaya cya Bikale nko muri Libane. Amashusho y'inkuru itangirana n'abarwanyi ba Hezbollah bakurikirana iyo ndege itangira kuguruka hejuru ya Libane. Hanyuma ijya kuri batangira kuyigaragaza noneho isa n'umweru, ishobora kuba yarafashwe amashusho n'amajwi. Indege ikomeza kuzenguruka hejuru ya Libani, Heron 1. Intego yari hafi gukubitwa ku birindiro bya Hezbollah. Hanyuma misile rero isiraswa irazamuka yerekeza kuri iyo drone. Igitero kirutse cyerekeza kuri iyo drone ya Israel gisiga inzira y'umweru inyuma, kwa kundi isiga ikintu cy'ukokotsi inyuma. Bivuga ko iyi misile yari ifite kamera iriho itanga amashusho, isa nkaho yagendaga ifata amashusho y'i drone bagiye gukubita. Misile agenda neza no kuri drone ya Israel ngo baraturitsa. Nyuma yo gukubitwa, drone igaragaza itakaza ubushobozi bwayo bwo gukomeza kuguruka, maze itikurwa hasi birumvikana kuko zagaragaye neza ko bayishwanyaguze mu duce twinshi.
nyuma y'amashusho agaragaza indege itagira pilote muri Israel yacitse mu ibice kandi igakwirakwiza uduce twinshi ku butaka, icyuma cyayo cyarangiritse nk'uburyo bwayo bwo kugenzura bugezweho bwashyizwe ahagaragara na Hezbollah. Mu butumwa bw'ubushinyaguzi, iri tsinda ryatangaje ko umutungo w'igihugu w'ubutasi uzwi cyane uri mu maboko ya Hezbollah utajya mu maboko ya Israel. Nyuma cyo kubwira Israel ngo ya ntumwa yanyu twayifashe mpiri. Heron 1 isi drone isanzwe, ni indege itagira abapilote yakozwe n'inganda zo muri Israel. Nimwe muri drone wavuga ngo zingenzi cyane zagenewe kugenzura ahantu harehare, kandi ikaba ari igikoresho cy'ingenzi cyo gukusanya amakuru. Iyo ndege itagira abapilote ifite ibikoresho byo kohereza amashusho y'igihe nyacyo n'amakuru y'intambara kubiri kuri terrain ku bigo by'ingenzi bya gisirikare bya leta ya Israel. Ifite kandi uruhare runini mu kubaka ubushishozi cyangwa ishusho y'ubutasi ikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Ifite amababa arenga metero 16. Heron 1 ishobora kandi gukora ku butumburuke buri hejuru ya kilometero 10 kandi ikamara amasaha arenga 40 yikurikiranya ikiri mu kirere idasuye inyuma. Ibi bikaba rero ari urubuga rwiza cyane rwo kugenzura ndetse no gukora ubutasi ku mwanzi bikozwe na Israel. Mu myaka myinshi Heron yabaye ijisho rikomeye kuri terrain mu bikorwa bya gisirikare bya Israel. Heron kandi mu gihe cy'isenywa ryayo imirwano ikomeye yakomeje mu majyepfo ya Liban. Mu ijoro rimwe ubwo ingabo za Israel zakomezaga ibikorwa bishya byo ku butaka hirya no hino ku misozi ya Kafar Tabenet Aloni n'imisozi ikomeye ya Al Tahia Aloni cyangwa se Al Tahia Hal hafi y'umujyi wa Nabata, nk'uko bizatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Liban. Aho hose hakomeje kuri imirwano nk'uko byatangajwe kandi n'abaturage bo muri ako gace. Imirwano yabereye muri ako gace mu ijoro yarimwe ibitero by'indege za Israel z'indwanyi, ibisasu by'imbunda ndende, ibitero bya kazugujugu ndetse nk'uko kugerageza gutera mu bice by'amajyepfo ya Liban kwa Hezbollah n'abakoresheje uburyo buhambaye. Hezbollah yavuze ko ariko yabujije Abisirayeli kugera ku musozi wa Al Tahia, bituma ingabo za Israel zisubira inyuma y'imirwano irimo ibisasu bya roketi, amasasu y'intambara n'indege zitagira abapilote ziturika za FPV za Hezbollah. Umutwe kandi watangaje ibitero bibiri za drone za Ababil byibasiye imodoka za gisirikare za Israel hafi y'agace ka Zawata Al Kahia ndetse na Salah Hill. Nyuma yavuze ko yarashe ibisasu bya roketi ku birindiro bishya bya gisirikare za Israel biri mu gace kitwa Maluni Al-Alasi mu mudugudu hano imbibi n'amajyaruguru ya Israel. Igisirikare cya Israel nacyo cyavuze kandi ko cyafashe igitero cy'indege giteye amakenga cyambukiranya Libani, bituma habaho ubutumwa bw'ibitero by'indege mu majyaruguru ya Israel mu gace ka Matula ndetse na Misgave. Uducenyi bivuga ko Israel yari yibasiriwemo na Hezbollah ku buryo bari kubona ibikorwa biremereye bigiye kubabaho, bati reka tube duparitse duhagarike ziriya ndege tube twirinze kwinjira muri Libani turebe neza uko biraza kugenda. Hanyuma Iran iti mwazanye indege z'indwanyi, natwe kadukora indege z'indwanyi zigezweho ishobora guhangana n'indege zanyu za F-14, F-16, F-35. Natwe tuzanye ibidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, tuzane izacu indashi zacu indwanyi, maze ubundi rugiye rwakagiye cyangwa se rwambikane koko hasi hejuru tic tac pek pak. Nihangana ritoroshye ubwo Iran yari iteguje bikomeye cyane. Indege ya F-14A Tomcat y'ingabo zirwanira mu kirere za Iran isubira mu kibuga cy'indege cya Shahid Babei Isfahan inyuze mu ituze ry'ikirere cya nijoro muri ako gace ikajya ku kibuga cyabo. Amakuru avuga ko indege y'intambara yo mu bwoko bw'igihe cy'intambara y'ubutita yashyizwe mu majwi kugira ngo ihige ibisasu bya Amerika bya Tomahawk byari byibasiriye cyane uturere two mu nkombe za Iran mu ijoro ryo ku ya 10 n'iya 11 Kamena. Kandi mu buryo butangaje cyane bw'intambara za none, Iran ubu ngubu irimo gukoresha indege y'intambara yubatswe n'Abanyamerika kugira ngo yirinde intwaro za Amerika ubwazo. Nyine ni indege ya F-14 yaguzwe na Iran, iguzwe muri Leta Zunze za Amerika. Gusa barivuga ko bayikuriye andi mavugurura kugira ngo ijyane n'igihe. F-14 Tomcat ni indege y'intambara izwi cyane yakozwe bwa mbere n'ingabo zirwanira mu kirere zirwanira mu mazi za Amerika kugira ngo zirwane n'Abasoviet. Ni intambara yakorewe kurwana Abasoviet cyangwa se Abarusiya. Iyi ndege yubatswe hakurikijwe gahunda ya General Dynamics Grumman F-11B yagenewe kurinda imitwe y'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere, ibitero bya misile nyinshi n'izirwanira mu mazi.
hanyuma izi ndege kandi nanone zifatwa nkaho ari indege zifite ubushobozi bwo gutwara ibintu, ifite ubushobozi kandi bwo gukoresha amajwi menshi, ifite moteri ebyiri kandi ifite amababa ahindagurika. Ubwo yikinjaga mu kirere rero yari itandukanye n'izindi zose zisanzwe zihari icyo gihe. Ndetse na n'ubu nyuma y'imyaka yorwa muri za mirongo kwigarura mu butumwa iracyafite ubushobozi budasanzwe bwo guhangana n'indege zindi z'intambara. Kandi Iran bivuga ko icyo gihugu cyonyine ku isi gikomeje gukoresha izi ndege. Indege ya F-14 si indege nini cyane kandi bavuga ko inaremereye cyane, gusa ni indege wavuga yuko yakozwe ikorewe mu burengerazuba bw'isi igakorerwa mu muvugurura mu burasirazuba. Ingano nini cyane yagaragazaga ubutumwa bwihariye bwo gusenya ibisasu by'umwanzi n'ibisasu bya misile mbere yuko bibangamira ingabo zabo. Kugira ngo rero bagere kuri iyo ntego, engineers zahaye indege imwe za radar z'intambara zikomeye cyane kandi zihuza n'imwe mu masosiyete yabo yo kurasa ari ku butaka. Ibi rero byemera nanone Iran gukomeza guhiga cyane misile za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Tomahawk. Icyo izina rya Tomahawk ni izina bageneye indege nka radar yabo izwi nka NAWG-9. Ku gihe cyanyacyo yari impinduramatwara yo guhindura urubuga rw'imirwano. Radar ishobora kubona intego nini ziri mu ntera irenga kilometero 300. Muri make indege ya fighter jet F-14 iri muri kano gace aho ngaho uri ishobora kubona misile kuguruka muri metero 300 uturutse aho ngaho uri, hanyuma agatangira guhangana nayo. Kandi ishobora gukurikirana intego zigera kuri 24 icyarimwe. Muri make misile 24 zoherejwe icyarimwe muri metero 300 iyi ndege yahangana nazo. Urumva ubushobozi bwazo. Kandi itera nanone ahantu hatandatu icyarimwe. Mu gihe radar nyinshi z'intambara zashoboraga kwibanda ku ntego imwe gusa, F-14 iragenzura ibice byose by'imirwano kandi ishobora nanone gushakisha, gukurikirana, gushyira imbere ndetse no kwibasira ibirindiro byinshi icyarimwe. Systeme yahinduwe. Tomahawk, ikigo cy'ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere. Kandi ibi bikongera kuyegira indege nziza cyane kandi ishobora guhindura imiterere y'intambara mu buryo bwuzuye. Ifite misile ya AM-54 ya Phoenix, imwe muri za misile zinyaruka cyane. Iyi misile ya AM-54 yari yagenewe by'umwihariko gukumira ibisasu byo mu bwoko bwa misile. Ishobora kandi kuguruka ku muvuduko urenze uwijwe inshuro enye. Iyi misile ifite kandi igikoresho cyayo cyo gushakisha cya radar mu cyiciro cya nyuma cy'urugendo, bigatuma ishobora guhiga intego zayo ku giti cyayo ubwayo. Byumve neza, ni misile. Ubundi reka dufate wenda nk'isasu wenda tubigeranye na misile. Misile tuvuge ko ari isasu ushobora gukubita ikagwa ahantu runaka bitewe n'uko wajemereye neza ku ntego ukoresheje target. Tuvuge wenda ni aho imbere yawe iyo nyubako ugiye gukubita hiryo buye, tugeragije na misile. Iyo ni ubwoko bwa misile cyangwa se ibisasu. Gusa iyi misile iri muri iyi ndege nk'izindi ya F-14 ya Iran siko imeze. Iyo muri yo umutwe w'imbere urimo radar. Radar ikurura amakuru, ikaba ifite nanone sensor ishitura cyangwa se ikurura iyi misile gukurikirana intego. Tuvuga yuko bohereje misile ku ntego iri muri metero 300. Misile nayo ikaba ishobora kugera kuri metero 300. Gwese 600 uravuze ngo yego. Hanyuma iyi misile ikagenda, indege igahita izamuka hejuru. Misile ifite ubushobozi bwo gukurikirana ya ndege ukagira ngo ni umuntu yitwaye mpaka bayirituye. Urumva ubushobozi Iran yari ifite muri intambara. Niyo mpamvu bayigaragaje bavuga ati okay, muze muturase natwe turiteguye. Ibi byasobanura ko rero F-14 ishobora kurasa ibisasu byinshi by'intambara icyarimwe kandi ikaba yahindura urubuga rw'intambara. Tujye ku bibuga bya kirimbuzi bya Leta Iran nabyo ngo byiteguye neza cyane kandi biri tayari gukora imirimo ihambaye. Ibigo bya kirimbuzi bya Iran Amerika yibwiraga ko yabishenye, ariko ngo imeze nk'ikirikise igaseka. Nta kintu na kimwe yagezeho kuko Iran yakomeje gukurikirana neza ibigo bya kirimbuzi biri munsi y'ubutaka mu bice bitandukanye. Isfahan na Tanz na Fordo buhameze neza kuruta mbere hose. Iran hakoreshejwe intwaro za kirimbuzi yose hakorerwa intwaro za kirimbuzi aho hahindutse aho kurimbura buryo bwa burundu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe isi yose kurikirana ibiganiro bya diplomasi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran irimo gusenya bucece inzira z'amazi ndetse n'uburyo bwinjira mu birombe byayo bya kirimbuzi bya Isfahan byateye ibisasu mu rwego rwo guhagarika igiseke cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kwa cyagaba igitero cyo kwigarurira uranium bakungayeho cyane iri mu bubiko bwa Isfahan. Nkuko CNN yabitangaje, inzira zose zigucibwa. Raporo iravuga iti biragoye cyane kandi biteje akaga kuri buri wese, harimo n'abanya-Irani, kuba bajya gufatira uranium kurusha uko byari bimeze mu ntangiriro z'iyi ntambara. Wahoze ari umuyobozi mukuru w'ibinyabutabire bya kirimbuzi yabwiye CNN ko ibi byanazamuye kandi ibyago kuko Iran ishobora kuvuga ko idashobora kubona bimwe muri ibyo bikoresho ngo ibe yabitanga. Nk'uko raporo ibivuga, igisirikare cya Amerika hagati muri Gicurasi kiteguye gukora igikorwa cyo gufata uranium bakinjira muri Iran bakajya kuyigarurira kuko bavuga ko iteje akaga cyane. Ariko kuva icyo gihe Iran yakomeje gusa nayikora igira ahantu hakekwa ko hatwikiriwe cyane cyangwa se n'indi umutekano byo ukomeye ha uranium muri Iran ku buryo bigoye cyane gupfa kuhinjira none kuri inshuro. Buriya Donald Trump yari yemeye ingaruka zishobora guterwa no kugaruza uranium ku ngufu, kuko bazakora ishoka byose akajya kuyigarurira. Scott Lobika wabaye umuyobozi mu ishami ry'umutekano wa kirimbuzi mu ishami ry'igihugu rishinzwe gukora ibikoresho bya kirimbuzi kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2021 yabwiye CNN ati niba abaganira basaba ko Iran izazana ububiko bwose ahantu hanini kugira ngo bugenzurwe kandi amaherezo ikureho cyangwa se isenye ibikoresho byayo za kirimbuzi, Tehran ntabwo izabikora. Bifite inshingano yo kubona no gutanga ububiko bwuzuye bwa uranium bakungayeho, niko bavuga. Ariko muri iki kibazo ntahangayikishwa cyane nuko Iran yavuga ko igice kimwe cya uranium yabo kidasubirwaho cyangwa kitaganirwaho. Nitwa dufite icyizere cyuzuye ko Iran idashobora kugumana uburyo bwo kugigeraho mu gihe runaka mu gihe kizaza, nubwo yabibahaye gakeya indi baba basigaranye yazabasha kubagirira nabi. Mu gihe Leta Zunze za Amerika bayishyize wavuga ngo bayishyize ahantu idagomba gutera akageri, nibwo ngiye guhangana Leta ya Iran ibambure uranium yabo cyangwa se igihe kivuga kuri uranium ya Iran, kuko Amerika ubushobozi bwayo bwo gufata uranium usa nkaho bwarangiye, kuko Iran yashyizeho uburinzi bukomeye ndetse amakuru akanemeza ko bishoboka cyane cyane ko uranium bashobora kuba barayivanye mu gace bagitekerezamo bakayijyana ahandi. Tujya ku by'ibiganiro, Abbas Araghchi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, asobanura neza cyane uko biteguye ibiganiro na Leta Zunze za Amerika ndetse n'icyo avuga nk'amasezerano y'amahoro kuri Leta Zunze za Amerika ashoboka, ndetse n'ibyo avuga ko bitakunda mu gihe byaba bitagenze neza uko Iran bishaka. Niko Bwana Abbas Araghchi asobanura yuko kuva ku myuzo ya mbere Iran yakomeje kugaragaza neza ko yifuza amahoro bya nyabyo, yifuza kuganira na Leta Zunze za Amerika, yifuza ko amahoro yaboneka. Ariko niba Amerika nyirizina ititaye ku cyo Iran ivuga, nta kabuza imirwano izakomeza, kuko Iran ifite uko ibona ibintu. Niba ari Amerika itabyumva gutyo, nta kintu na kimwe bazabona muri iki gikorwa cyo gushakisha amahoro ndetse no kugera ku mahoro arambye. Ati kuko Hezbollah na Lebanon mu buryo bumwe na bumwe bataje kuba amahoro, kuko muri rimwe na rimwe bakorana natwe, twebwe natwe twavuze ko tutazijya duterera na Hezbollah na Lebanon. Ihagarika ry'imirwano ryatangajwe ryari rigenewe gusa impande zose zirimo na Lebanon. None reka twirengagizwe ko ubutegetsi bw'abazonise bwabirenzeho inshuro nyinshi, Hezbollah igasubiza ibyo byabaye kandi natwe twarasubije. Ku bijyanye n'amasezerano yacu rero yihariye y'ubwumvikane, turi mu mirerere ituma haba ibiganiro ku masezerano nyuma kandi igomba kutagira aho ibogamira, kandi n'amasezerano agomba kuzajya ku minsi 60 kugira tuganire ku biganiro bya kirimbuzi by'abanyamerika bashaka cyane bizaganirwaho rwose. Nibisanzwe ko niba ibivugwa muri aya masezerano bidashyizwe mu bikorwa, izo biganiro nazo ntibizatera imbere. Dufite ubwo bubasha kandi amaherezo ntabwo tuzabureka. Twakitabira dute kugira ngo twumve amasezerano ya nyuma kandi amasezerano y'ubwumvikane adashyizwe mu bikorwa? Ku bw'izo rero hari kandi icyemezo cy'uko ibintu byavuzwe cyangwa se bigomba kuvugwa bigashyirwa mu masezerano y'ubwumvikane bigomba kubahirizwa n'uruhande rufitemo uruhare,
imitungo ya Iran yafunzwe nayo igomba kurekurwa hakurikijwe amasezerano y'ubwumvikane azashyirwaho umukono. Ubu rero ibyo twita inyandiko y'ubwumvikane n'ibaruwa y'umugambi ni ikibazo cy'ubuhinduzi umuntu wese ashobora gukora. Hashingiye kuri ibi, imitungo yacu nayo izarekurwa kandi nta n'umwe mu mitungo yacu ugomba kuzasigara ufunzwe. Hari ibintu rero bike cyane bishoboka. Icya mbere nuko impande zombi zizishimira aho ibiganiro bigeze, bityo bifate icyemezo cyo kongera iyi minsi 60. Amasezerano kandi ateganya ko iyi minsi 60 ishobora kongerwa. Bivuze ko iyo mpera y'iminsi 60 nigera tutabonye ibiganiro bigenze neza, urugero kandi wenda niba tuganira mu minsi 10 cyangwa se ukwezi, dushobora kumvikana, impande zombi zikumvikana kongera. Birashoboka ko wenda mu mpera z'iminsi 60 twagera yenda no ku mwanzuro w'uko nta nyungu ihari kandi ko bidashoboka kumvikana. Birumvikana ko mu buryo bw'ikigeranyo tudashobora kugirana amasezerano ya nyuma. Bizagenda bitero ku masezerano aho ngaho. Birumvikana ko buri wese afite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cye. Birashoboka ko kandi habaye ubwumvikane bwo gukomeza ibi mu buryo runaka. Sinshaka guca urubanza kuva ubu ngubu kubera ko uruhande turiho ruzagenwa n'iminsi 60, uko ibiganiro bizagenze ndetse n'uburyo umwuka tuzaba turi uzabugaragara. Ingingo ebyiri z'ingenzi zavuzweho nko kujya ku masezerano ya nyuma ni ukuvanaho ibihano kuri Iran n'ibibazo bya kirimbuzi zikavaho. Ku bijyanye n'ibibazo bya kirimbuzi bivugwa hano, ikiganiro kigamije ubukungu bugomba kwitabwaho, cyane cyane uburyo bizakorwa. Ibiganiro kandi bizavuga ku bikoresho bikungahaye bya Iran ndetse n'ububiko bw'ibikoresho bikungahaye kuri Iran bizagenwa aho ngaho mu buryo bw'ikigeranyo. Birumvikana ko duhagaze kuva kera kandi twagiye dutekereza ko niba ibigomba gufatwaho umwanzuro mu bitekerezo zacu, uburyo bwose bwo gukoresha ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru cyane cyane 30% by'ibikoresho byacu ari ukubigabanya muri Iran. Kandi mu bitekerezo byanjye iki gisubizo cyacu cyo gushyira Israel ku ruhande nacyo cyari ikindi kintu cyagezweho mu buryo bw'ingamba, kuko twe abatakanyije igitero ku nshuro ya atetwe twatangije ibitero bya mbere zo guhana ubutegetsi, ariko twagiye kubyitwaramo neza. Mu rwego rw'isi rero, ibi byafashwe nk'insinzi y'ingufu kuri Iran, bigaragaza ko Iran idakina kandi niba ngombwa ntabwo itinya intambara gusa, ahubwo izayikora aho bikenewe hose. Intambara rero izarangira ku mpande zose, arimo no muri Liban, kandi hazabaho icyemezo cyo kutazongera kuba nyirabayazana w'intambara kwa Israel, kandi ko nta iterabwoba cyangwa se imbaraga za gisirikare zongera kubaho. Impande zombi zizozubaha ubusugire bw'ubundi, kandi ndizera ko ari ubwa mbere mu myaka 47 Leta Zunze za Amerika z'abazubaha ibyimaze y'ubusugire bwa Repubulika ya Kisilamu ya Iran zikabivuga, zikabishyira mu nyandiko, kandi zigasaba ko natwe twubaha ubusugire bwa Leta Zunze za Amerika. Biyemeje kutagira icyo bivanga mu bibazo by'imbere muri Iran, kandi bagasaba kwiyemeza kutagira icyo bivangamo mu bibazo by'imbere nanone muri politiki. Bivuze ko dufite uburenganzira busesuye. Natekereza ko iyi ari imwe mu ngingo y'ingenzi cyane z'aya masezerano, ko kubaha Repubulika ya Kisilamu ya Iran, kubaha ubusugire bwacu bizashyirwaho umukono. Ngomba rero kuvuga neza ko aya masezerano afite abanzi bari imbere y'ubutegetsi bw'abazioniste, kandi ko bashaka impamvu zo gusenya aya masezerano. Amasezerano ni inzira y'impande zombi, ibiganiro ni inzira z'impande zombi. Tugera ku bwumvikane iyo impande zombi zinyuzwe ku rugero rumwe. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe biba 50-50 cyangwa se twuzura 50-50, ariko nkaherezo impande zombi zigomba kuba zageze aho zinyurwa, zikagira ibyo zemera ubwumvikane bwazo. Nta bwumvikane, nta gufatanya, nta masezerano yabaho, kandi bya bigaragaye neza ko twatsinze mu minsi 100 yose. Mu bitekerezo byanjye iki ni ikibazo kigaragaza muri diplomasi. Muri ibi bihe rero, ibikangisho ntibigira ingaruka gusa, ahubwo binasubiza inyuma amasezerano ashobora kubaho. Ibikangisho bigomba guhagarara, kandi tugomba kuvugana mu bw'ubwaneza kugira ngo tugere ku bwumvikane. Aho duhagaze rero harasobanutse. Niba dushaka kwemera ko imbaraga n'igitutu twari kubikora kera cyane, iyo ibikangisho byo gukora ibitero biza kudushyira hasi, ibikangisho byari gutuma twemera wenda ibyo bashaka rwose, twaba twarasubiye inyuma kera. Kuko ntabyo zigeze dukora. Ubutumwa burasobanutse neza bwoherejwe ku rundi ruhande. Ibyo bitero bigira ingaruka gusa zikunanye. Niba ari ushaka kujya mu bwumvikane, imvugo igomba guhinduka. Niba ushaka kwerekeza ku iterabwoba, igitutu n'intambara, turiteguye.
kandi tuzabijyamo nk'uko mwagiye mubibona muri ijoro ryose mu minsi yose ishize. Iyo tuza gusubira inyuma twari kuba twarasubiye inyuma rwose muri iryo joro. Nta nijoro na rimwe rero twigeze dusubira inyuma ngo dutinye umwanzi wacu. Amato yacu, ingabo zacu zari ziteguye cyane kurwana no gusubiza ako kanya. Iran yagaragaje ko ari ifite uruhare muri iki kibazo. Imiterere y'impande zihanganye nuko wenda zica isezerano kandi zigateza ibibazo bihumbi kwishyirwa mu bikorwa. Dufite ubunararibonye nabwo. Ahangaha ngomba kuvuga ko twagombye kwitega ibibazo bitandukanye mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubwumvikane ndetse wenda n'ayo masezerano ya nyuma ushobora kuzagerwaho. Ntabwo turimo gukorana n'amashyaka yiyemeje byuzuye. Barakoresha amahirwe yose kugira ngo barenge ku isezerano. Nitwe tugomba rero gufungura inzira zigana ku kutubahiriza amasezerano, kandi tugomba kugira ubushobozi bwo kubishingikiriza ku mbaraga zacu no kutabemerera kuzana amananiza kuri twebwe. Nibayazana tubatikure. Ngiyo Iran iri gushimangira cyane cyane ko igifite umutima wo kurwana niba bibaye ngombwa, ariko n'amasezerano akagerwaho. Kuri Abbas Araghchi amasezerano nisinze kuri Iran. Nawe niko bibona? Muri kubyumva muri comment. Gubwe neza, amahoro, imishano bigwe kuri wewe. Shalom.